everyone. وطبيعاً هجا دم باش. Today we'll talk about Unit 1, Lesson 4, Part 1. وطبيعاً هجا دوانا أفرو كده أم دبحثي Unit 1, Lesson 4 كين بشكا إيكي. There are 3 tenses in English language. زمان إنجليزي دا ما 3 دميت هين. Present, نبوري, past, بوري, future, دهاتي. In today's lesson we will talk about past simple. دوانا أفرو كده أم دبحثي past simple كين كو بوري صادة. In today's lesson, we'll start giving some general information about past verbs. Plana وانا أفردا أم دي هندك بزاينة جشتيل سركارت بوريدين. Then we will talk about past simple rules with examples. باشي دي ياسايد بوري صادة بيجين قل هندك نمونا. At the end, we will talk about a وزاري question. والدماهيكا فيواني دي بحثي إكش نمونيت وزاري كين. The first tense that we will talk about today is past simple. دم ایکی کدی افریقا سر آغوین past simple آنکو بوری ساده. This tense is used with completed actions in the past. اف دم تدب کارینان دم مکار کبیتن دو وقت بوری دا اف کاره یه چه بوی و پشنینگه یبدو ماهی کادی. Before we get into the rules, there is a very important note about past verbs that you need to know very well. بری بشنت نافیا سایدا تبینی که گلکا گرینکی هی سبارت کارت بوری کو پدویه تو باش بسانی. There are 2 types of past verbs in the English language, regular and irregular. دو جورت کارت بوری تهین زمان انگلیزی دا. Regular کل دیفیا سایچن و irregular کل دیفیا سایناچن آنکو هندجات بجنه شاث. For regular verbs, we have a verb in present form. We add ed to it, it becomes a past verb. بو regular انکویت یاسایی ما کاره که هی یه نبوری ام ده ایدی دلزده کین دبته کاره که بوری وک play ام ده ایدی دلزده کین دبته played watch ایدی دلزده کین دبته watched jump ده ایدی دلزده کین دبته jumped. And irregular verbs, there are no rules for making past forms with them, so you have to memorize the correct forms and check your book on page 108 for a list of common irregular verbs. چیا سنینن بو گورینا وان کارت irregular بو بوری افجا پدویه تو وان کارا باش بربکی بو نمونه build دبیتا built و بو pp دبیتا built جرگادی do دبیتا did done write دبیتا wrote دبیتا written. اگر تبیتن و طبیعه هجا تو باش وان کارا بزانی سحکه کتبا خو لاپاری 108 كنت ورده لستكا فان كارايا موجودة تبدوية باش بزاني. Now we are done with the notes and let's go back to our main topic. We have 2 rules for past simple. The first one is with the main verbs and the second one is with the helping verbs was and were. نكام شنوتا شتبينيا دماهي كادين دابزوفي نسر بابت خوي سركي كو او جي past simple انكو بوريه ساده. دو یا سمیت هین بو past simple یا ای که گل کارن سرکی و یا دوید گل وان هر دو کارن هاری کار was and were. The first rule when we have a past simple with main verbs یا سا ای که دم ما past simple هبتن بوری ساده گل کارن سرکی. The rule is subject بکر plus verb in the past form کار دم بوری دا plus complement کتمام کرنا رستیه and this is positive اوه رستا اریه. If you want to change this form to negative, اگر تبیتن تو وی رستبکه negative ام دویتن وی یا صاحب کار بینین. Subject بکر plus didn't plus base کو چاوگه plus complement. اوه بو negative. If you want to change it to interrogative, اگر تبیتن رستکه پرسیاری ام دوی یا صاحب کار بینین. Did plus subject کو بکره plus base کو چاوگه plus complement كنت ممكن نرستيه and at the end we put a question mark. لدمایی که ام دنیشانا بسیارینه. هر وصا هنده جا ما هندك بسیاریت هین که WH question دست بتکن. اگر ما WH question بید کار بین ام دوی یا صاحب کار بین. What آنجی when آنجی where plus did plus subject که بکره plus base که چاوگه plus complement ممكن نرسته and at the end we have a question mark دماهيكا رستيجي ام بيتن نشانه برسايد داين. To make all this clear دام في هميه باش رون كين let's give an example.
I will give you an example, I'll write it on the board, and I will change it to all these forms. از نمونه که با بجم دل سر بوردی نویسین پاشینگه دکینه نره و دکینه پرسیاری و دکینه پرسیاری بشوی WH question. For example, Azad played football yesterday. دهی آزادی تپانه کرد. Let's write this example on the board and make it very clear for you. داوی نمونه سر بوردی بنویسین و گلک بو هوا بشکلک جان رونگین. Let's write it. So this is our example. Azad played football yesterday. Azadi dihi tapane ya kirim. The second kaldifi asama chit on nava. Azad chia? Azad is a subject. Azad bikara played ava kareki buriya. It's regular. چوزانی ام چوزانی regular چکوما ایدیا بههی. فإذن ava verb past. Then we have play football yesterday کو ava complement آن کت ممکنه رسته. Complement. ava طبعا چه ava استکا positive. دی فیاسا positive چتن. Now, if you want to make this sentence negative, we have a rule for that. كما فيت أن في رستيب كينا نري ما يسا يا برينك جودي. فإذا دشليتن بتاع آزاد didn't play football yesterday. آزادي دهي طباني نكرية. Let's write the example. آزاد وكي خودي تخاري طبعا didn't أم دي كاركي هاري كارينين play football yesterday. ده سحكيني آزادي دهي طباني نكرية. Subject وكي خوي هات يا خاري هذا subject. Then we have didn't ما كارك هاري كاري إناي ينري درستما بيتا نري كو أوجي didn't. بشتينجي ما شد بيتن ما ليفياساي ما based بيت ما تشاوكت بيتن. فإذا كار خوي سركي ما إنا خار بس ما كرا based ما كرا تشاوكت. تشاوكينا based ده إيدي جبكين هذا base verb. Then we have the complement وكي خودي تخار كنت ممكن نارسته. هذا تشرسته ما كرا negative. اگر ما فيتن ام في نمونه كينا برسياري ده چه كين ده چه بيجين ده بيجين آزادي دهي طبانه كريا ما طبعا ياسايا هيكو ام بشين رستا positive كينا برسياري كيش كياسا ما برنكه نبسي. Now let's write the example on the board. Did So, ما تشكر what did we do? ما كاري هاري كار ما كرا أري ما إنا بداية درسته ديف دا ما تشكر ما subject خوينا طبعا ديف ياساي أفا بكريمة ديف دا جاركادي أف كارما أفا بوري أفا regular ما تشليكر ما إيدي جيفكر ما كرا تشاوك ما إنا خاري أفا base ديف دا تمام كرنا رسته كو complement أفا يجبو چه بورستكا interrogative آنجي بسياري. اگر ما فيتن ام كاينه بسيار بريكا WH question ما بزاين ام ما فيتن بزاين كا دهي آزادي تشكريه ام ده چكين ام ده WH question كارينين. Let's write it. ام ده الفيديو شو بيجين ده بيجين آزادي دهي تشكريه. So this is a WH question of a بسيارم و WH دسبت كتن ديف دا كاري هاري كاره دبزاين كو دارست خو كينا بوري ديف دا subject ما هي كو بكرم ديف دا جاركادي كاري سركي ما هي كو تشاوگم بيز ولدو ما هي كي complement آن كو تمام كرنا رسته. فإذا نفتشه أفجي برسيارة بس بريكا WH questions. The second rule is when we have past simple with was and were. ياسا دوي أو دمما بوريه صادها بتن جل was and were. The rule is subject بكر plus was or were plus complement كنت ممكن نرسته أفا بو positive on كو رستا أري.
اگر ما بفيتن ام verb بكين نري if you want to change this sentence to negative this is the rule subject بكر plus wasn't انجي weren't plus complement كنت ممكن نرستيه هذا بو negative اگر ما بفيتن ام verb بكين interrogative if you want to change this sentence to interrogative كو بسيورية ده بيجين was or were plus subject كو بكرة plus complement ممكن نرستيه at the end we put a question mark and if you want to change it to interrogative using WH questions اگر بكينا بسيوري بريكا WH questioner ام ده بيجين what انجي when انجي were plus was or were plus subject كو بكرة plus complement ممكن نرستيه and at the end we have a question mark. Let's give an example. Again, we will write the example on the board and analyze it and then change it from positive to negative, then interrogative, then WH question. دا نمونه که بینین پشتینگه اوه نمونه اره دکینه نره پاشین که دکینه پرسیاری و دمایی که دکینه پرسیاری بشوی WH questions. Let's do it. And the example is Layla Jav was a student. Layla Jav utabibu. Let's write it on the board. This is our example. Layla Jav was a student. Layla utabibu. Ava restaka area. Am چازاین کوچیک دمایی که ما خالیه هی. دست این کل دیفیاسا ما چیتن آنه. Layla Jav ava subjecta کو بکره was کاری هاری کاره کو دیفیاسای چیتن. A student is a complement کو ممکنه رسته. طبعا افرسته ما گویی ما گویی positive آن کو رستکا area. Positive. If you want to change this sentence to negative, we have the rule that we should follow. اگر ما بيت ام في رسته في نمونه بكينا نري ام لازمه چه بكين دیفیاسای چین. کو دچلیتن Layla Jav was a student دبته Layla Jav wasn't a student. Layla Jav نقطابیو. Let's write it. بس هكذا كال دیفیاسای چید یا نه subject وکی خودت آخر طبعا کو چه Layla Jav بکریمه was the چاو کینا نری the not لی اضافه کین آنکو دلی زیده کین so يبقى wasn't a helping verb ما then a student وكي خودت آخر كو complement تمام كرنا رستيه وكي ما قلتي أبتشا this is a negative sentence كو مالفيري not يتدهش برهندي كو ناريه so negative. If you want to change this sentence to interrogative we have to follow the rule again. Again ما بيت أم في رستيه في نمونه كينا پرسیاری دل دیفیاسا خوچین. ده چی بيجين Layla Jav was a student. چی بيجين؟ ده بيجين was Layla Jav a student? Layla Jav utabibu. Let's write it. إذا ما چکر ما کاری هاری کار ما اینا بدايته کو وازه بداية درسته then subject ما اینا بشتی کاری هاری کار کو بکرمه subject then at the end we have the complement on کو تمام کرنا رسته and don't forget at the end of the interrogative sentence we have always a question mark جبیر نکه کو همی گاول دمای کارستا پرسیاری ما نشانه پرسیاری هی so this is interrogative. Now, if we want to change this example or sentence to interrogative using WH question, we have to follow the rule. اگر ما بيت ام نمونه بكهرين بو شوي برسياري بريكا WH question كو ام دبيجين Layla Jav چبو we have to write it in this way. دبيتن ام في شوي checking. So what was Layla Jav? ما تشكر ما WH question اینا کو واتا دیودا ما کار خوی هاری کار اینا دیفیاسای چیتن دیودا subject کو بکرمه و دیودا اجبیر نکه نشانا برسیاری فایدن Layla Jav چبو اوجی WH
question. Dear students, you might get confused between this topic and other grammar topics. قطابی هجا ده ازمونت ویزایدا ده چه وزانی که اف بسیار بوده اف بابته یا نه. داوی بابتی جدا که گل بابت دی یت گرامره دوید ایک جوان پیوا دیداویتن. Yesterday, دهی, before, برینو که last, یت ماهی که ago, یت چویی, long time, بری دمه کدرش in the past, دمه بوریدا or a past verb که کاره که بوریدا دوید همیدن. Let's take a وزاری question that came in 2016. دا بحثی ایک بسیارت وزاری بکن که سال 2016 هاتی که او جیوه. It was very good, but I dashed to do it before. گلک یا باش بو بس با من dash برینو که کربایه. The options are هل بجارتن اونا A. Forgot, B. Forgotten, C. Had forgetting, D. Well forgotten. Let's write the example or the question on the board and analyze it. دا بسیار وزاری سر بردی بنویسین و شروع بگین. So this is our example. It was very good, but I dashed to do it before. I'm the chosen کو اوه بابت past simple. ما برینو که گودی ما نشانیت هین. نشانه ما چل وره نشانه ما before. مادم ما before دید انا امزاین کو اوه بابت past simple. Now رستایی که ام ده هیلین رستا دوی کش subject دست بد کردن I اوه subject کو بکره پشتی بکری ما گود ما چه دویدن ما دو یاسایت هین آن گل کار سرکی or main verb آن جید گل was on were ملوری was were منینن معناوی ما کار سرکی دویدن کو او کار دویدن یه پس بدن کار سرکی کو دویدن یه پس بدن ده سحکینه ما کار سرکی ما کش کنه ما اوه ایک وری هی و ما یا دوی هی وری گل هاد و گل ولی تاتین ما او هر دوک نوین ایدن اوه هر دوکا ام ده همال بداية eliminate كين آنكو ام ده لادين. ما من دوره چه؟ forgot و forgotten. کش وانا کار بوریه. هر دو کارت بورینه. بس ایکش وانا کار بوریه یه ساده یه دی پیپیه که ما پیپیش نویتن ما بس کار بوری دویتن که اوش دید لادین من دوره forgot. Forgot برسوا درسته. Now let's write it here. It was very good. گلک یا باش بو, but I forgot to do it before, بس مش بیکر کو از برینو که بکم. Dear students, this is the end of today's lesson, which was about past simple. خدابین هجا ام گشنه دمایی که وانا افریکا سر بوری ساده.